bin China wunya ye ubetimi etu anamo aba endpoint homeopathic clinic yebedi hu dwuma kama e de amaw na de ya na ema no ya hometene say sa communicable infections is a one hye na when to ase ama na mfiri ho a etimi spread it from one person to the other besa free wo so cross and so akọ obi foforo so nti obi wo ho a ebusuanim household no omo nyina wo yare baako infectious diseases because enipa baako nyaye no when treating ye into no a transfer so ani obi se wasoso yare no de ma ne household na busuafo nyina to be na busuani nyina no akwakonya sa yare ni bi na ye kan se wutu ho na mo ba endpoint homeopathic clinic ye be mo wadro na before say ye be mo wadro no ye be ye nhwehwemu ahodo na fe ye hu ba bi yare ni free buy asa na ya ma ho adro na adro no etu yare na se na fe ensan kofa ohaw bi amre wo liver ene wo kidney na sa mo de nyese bia dro no mo de so keke na mom se betu yare na se kura exactly eno ne hia mo okay and ye wo non communicable diseases eno na se say no gin hini e wo Ghana ha into non communicable diseases ye yare amintimi mfa ma obi okay high hypertension high blood pressure yi ebi ne diabetes si chire yare ebi ne cancers ahodo a eba no ebi kra no betimi aye nyarewa a obi betimi enya free aduane a wodi mu na afi lifestyle be cigarette smoking obi ho alcoholism no mun sabibre obi ho o live sedentary lifestyle ye ka sedentary lifestyle obi move exactly onye exercise sa na ema nyina no timi kwafa sa nyarewa non communicable diseases edeba and ye Ghana hey eno na say take you over sa wokọ your database now kwashemwa communicable diseases no omo menya edoson non communicable diseases wow na ye kan say endpoint ye masters of communicable diseases okay intina ya body ni end to chronic diseases na say wonya ba hode a wapem sa pepe inti chronic diseases no one non communicable diseases okay area take time e ba wo so a ebe chelu ye even a doctor for bimukra say sa nyarewa ne yentimi ntu ase omuti bi ka say yentimi nkwada yentimi ntreati na mom endpoint say ye ne won to nchia to ho na mo ne bra yare bi e wo so bi e non communicable diseases to say hypertension na wo inti wo da BP adro so a wo nom no de bia for the rest of your life ye catch us say wo ba endpoint a ye end to sa hypertension na e wo so no sa wo diabetes a esichire yare na ye kan se unro na wonum no eduru bra e wo se unya baabi a wo bekọ a ye be mo waduru a wo yare no e be kokora a ehu hia se wo be no maduru wo be da so da bia se wo ye obi a wo hepatitis B se wo ye obi a wo enamu yare ahodo ni nyina no de ye kan se endpoint the end to all these conditions okay na AKOSUA de wo mo ne se the ebe distinguish hospital be free another hospital ye de my dance point homeopathic clinic say odo ho bedom ye na odo ho bedan ye ya unu ho say ye ability to make you feel comfortable de bia me ka say patient eba consulting room doctor no woni moda the first time or the be doctor no yare sunti na de ne ba exactly enti ye wo doctor no was said say obema patient no obe feel okay the reason why a woman feel okay a eboa wo doctor na say sa woman nipa na ye okay a otimi eyi secret bi e wo ho bia fa na yare no because obi ho say yare bi wo ho a na niema bi ededi wo nipa duam ti wo fere so obeka ne nipa exactly but se nipa ne bana se wo ye comfortable ni timi kan emwa ekwa ase nyina te se de obi ana wo se no se na wo se low sperm count bi yes but oba hospital no wo hu se wo ka ama no de wan baabi but wo ye comfortable no so ade ne de nkwamo no ne se enkoye na mate se endpoint de madawroma mutimi buama se me ameka every low ko high exactly enti maba enti se de wo kan se nipa ne feel comfortable am anitimi open up am anitimi kan bibie wo mbia one example ne say enyarewa meka ho asem chronic diseases ene am etimi de ba no ebi ne smoking se obi onom cigarette bebre ne ye hu ewo yaso ye se nipa no ba na so feel comfortable on can't show so on cigarette no osuma se and no kra na bia akofa na yare no dia ba nti e wo se nipa no otimi eseche na no no ka
kyerɛ wo sɛ ɔnom cigarette but ɛkwan bɛn so na doctor no ɔbɛfa ama saa nipa no ka kyerɛ ɛwɔ sɛ wo establish biribi ɛfrɛ no sɛ rapport okay nti ɛwɔ sɛ nipa no ba wo defɛ no na wo ma n'ani ka w'anim hɔ na n'ani gye na wo ma n'ani gye na afei no wafiri nipa mu na waka biribiara kyerɛ wo ebi mu kora wɔ hɔ a akoso ya na ɔmo nyare especially yɛ maame mpanyinfoɔ no mmerɛwafoɔ no obi wɔ hɔ timi firi ne fie na afei no waba na ɔbɛpɛ obi ne nadi nkɔmɔ kɛkɛ nkɔmɔ kɛkɛ odi wia ne ho atɔ no nti ɛno no sɛ doctor ɔba w'anim na wanya abotrɛ wansere na afei no wamma w'anim wanyɛ ahomeka amma sa nipa na saa pɛpɛpɛ na kyerɛ sɛ ɔsɔre akɔ na ɔsa de ne yareɛ no ɛkɔ apart from say you establish a rapport na ya gi information no ye wia ye labs ahodo ema saa nipa kro no laboratory work a very integral part of diagnosis okay so we call hospital bi no mo ka say ye de ye mfa lab na ye yade a na che so omo dada na che so omo sisi wo mpo omo ji usika na omo de omo tirimu omo bo omo tirimu na aka wo yare no because me end point crowd de wo spinters ho no mo lab na was ro no nyasam ketu o well equipped papa just say mutibu say mo ashada set up say exactly wunya ba che say ye wo lab test ankasa sa pepe mo ashada siesie ne fine na a doctor for no gusro ho yes and nurse for no my na the wo mo so no say obi a oye adwuma o endpoint bia no qualified okay into call lab ho a omo nyina laboratory technologists nye laboratory technicians okay there's a difference between lab technicians and lab technologists. Wow. Lab technologists no mo asua de akwanimu okay Singapore universities and mo call ya o mawie so ko na obi lab technician a ono ne de no nko university nko lab no nti there's a difference between them so nso de o mo ntem de nti a ye pe lab technologist no expertise okay expertise se nipa no woni mo ade ne ye ade na wo de ba se bi a lab a wo be ye no nipa no so ye lab technologist na che say wasua de akonanim a wonim lab na wo de ba na ho bibia nti nye se wo twe umoja na afi wakotwe umoja no wa battery ana se wo twe umoja no e wo won search na ade bia befua wo hey doctor we dey waka masempa o mre bi pa me ko hospital bi pa na me se me veins na ye pekeke omunya no matter ye wo me mpane afi na menu me ho kra se me buy se me be laptop man na me fie ye wo de wo ha yes there bi wanya me say afi mu jade nti say that we can say nipa na nya obi a wa bin wo mu oye technologist lab technologist na ye just lab technician a ye ni na tura bi kra wotimi ye lab test wo ba bi wo de kwa no nya different results very very important because lab no and a doctor no wo hwe so na fe ono na adwene ewo ne tirim say yare na betimi ayewe nti ye nko confirm wo lab na yenya yare ba ko no say lab no o ma anye ni yi a na che say omo diagnosis no so be nko ye wrong na che say doctor na draw de be ma no enye sa de wo hwehwe no nti ye no ye prioritize lab no so pa yi say doctor for ye be form no omo ni mo de na mum lab for so ye be form no omo ni mo de pa yi okay na lab test ahodo ye ni nyina wo ho wo pe wo liver ho lab wo pe wo kidneys ho lab wo ye be ma sperm test ye bi wo ho prostate test ye bi wo endpoint homeopathic clinic and ma hormonal test so by pa wo ye checking hormones e dey ahwe ne nkosua no endpoint ye ni nyina bi e wo ho ennamu yare ahodo gonorrhea chlamydia syphilis obi wo ho a wanya namu yare for a very long time the reason why you treat ya enko ne say ye intimi diagnosing hu yare no ankasa because infections na egumu ahodo bebre over 200 of sexually transmitted infections it is any pan ba no okasa ne be memu sabi nsuo firi mu ba na say odwonso emu ye ne ya doctor no wadwene wo ne ma bebre so but say obekọ lab na ya isolate adekode pot ya this ade na ba ama odwonso a obre ye wia na ma no ho aduro eno ho hia pai ti labs no very important ye labs ni wia ye nwie ye wo ultra modern ultrasound room wo ho okay ai ho no ye twa scan so ye ka ultrasound ye wo the friend say 2D ultrasound ye wo 3D and ye wo the highest which is 4D ultrasound endpoint homeopathic clinic
you started with 2D na emre ko nanim no you say emre sesa na so wasesa wo enyarewa no esesa wo ho no endpoint yes sesa ye diagnostic materials no so sani ebe ya ye betimi ehu enyarewa no omusu okay it is say no yakodru 4D ultrasound wow I no say me kan enye places be brave and now benya na sa 4D no na sa 4D no ye twa the man ye anika na say ye twa wote ho a wankasa wo behu e wo screen so say wo hye wo organs no into say your prostate ni ye twa scan na ye betre say wo prostate ni enie wow na say na eye no na wo hu bibia say ye akwala kra na da wo yemu na wo betwa scan na oba yetimi twa ma wo hu akwala no ne sex kra no na ya kire wo ni nyina enti 4D ultrasound no ye de twa liver scan okay ehwe wo liver no say ahode ekura no ye de twa kidneys no ehwe wo kidneys no say stones obi wo ho say kidneys ni nsuo bi abegina ho de frɛ no hydronephrosis yetimi ehwe say wo kidneys no stage be ekura na akwakoduru na ohaw bi betimi aba ho animu ya na say da chempo yetimi twa prostate scan ehwe prostate no say ye esitie so prostate no infection na wo ho the friend is prostatitis no say enlargement and now prostate no na aye kese and now say cancer kra no 4D ultrasound yetimi ede hu e man no so ye twa sa 4D ultrasound na ye hu awodie ni mu ehwe say awodie no de na wom say fibroid na wom say infections PID ene wo ho say ovarian cyst insuo ene gina wonkosua no ho ana wo tubes ne kra no say ene sitie yetimi hwe ehu eniema kra na wo eggs ni mu nkosua no ovaries ni mu wow. say wo eggs follicles no say ni nyina yetimi ehu uye obi a wo ulcer so a yetimi eye hu adwuma ema wo ewo endpoint okay na akosua ECG menim say mebusa wo a I don't think so betimi account the number of alternative hospitals are more use ECG. No, like mention that cry. Yeah. Normally, no, ya na public government hospitals. Exactly. And I want some private exactly. And the teach alternative ones. Yeah. And also cry. And there's a reason. The reason why I and also no. Any panel or operating ECG no. Here, dear friend, is a radiologist. Okay. Radiologists omo ye very rare ye can say omo ye rare omo ye den omo bo den you know one way I want to be and attractive be ma waso ye endpoint homeopathic clinic ye wo ECG why ye wo radiologist or radiologist so operate ECG no say wucha amono mu ho na obe interpret e the result na ma say fa koma doctor na doctor enhwe obi be ka say ECG ne kra e ye den akoso ya ECG e ye machine you de check your command ehu the electrical activity of the heart. Okay. You can electrical activity of the heart a command ebo na ebo no you see be a friend say electrical impulse. Until before sa command be start abo no electricity. And electricity I have lights. Say go 40 ECG no mo say or no. Electricity no ni pedua no so e wo na electricity. Na ECG no ni full name here electrocardiograph. Electrocardiograph. Na ECG no check ya akoma no mu e ma ye hu sa akoma no problem bi wo ho. Sa akoma no se etimi boyie, sa akoma no se emmoyie, sa wakoma no kra no bibi abehono ho ana sa wakoma no aye kese. Ni nyina no ECG etimi e ma ye hu akoma no se na yesitie. To ye obi a wo hypertension, wakwa am ya catch us blood pressure e wo soro enu nti koye ECG ebra. Enhwe ba bia fa wani kire endpoint homeopathic clinic na fe ebra na you know emma wo kama na akoso ya ye wo physio center enso ewo endpoint homeopathic clinic. There's an endpoint there no one that's a move free menim social signboard the one no one that's a move free and no ho exactly because na here bigger space yes because baby na mo no na mtibu se hosta because enfidie na mo dia begu ho no ene adwuma na mo ye na chese wunya bowura ho de emfa ho de se de wo yare esitie by all means akoso asam na maka no nti ene nwanwa asem free ano ko share yes chiro because hona the dan ho de dan no so exactly it's ho de more space pa the physio no so e ya de a e wo ho physio no de ye de ye ne say obi a wanya stroke enye say nro nko ano nipa no ohia physiotherapy sessions so say better net ni mpom na ne nerves no ntini no e be ye adwuma yi stroke kura de
Musha CSM mo sanye no. Endpoint mete mo buy mo bedroom more than 17 years no. E bit say yare bi amudi low sperm count, premature ejaculation and a stroke. Yes. Stroke nso ya de a nkrofo nim wo ho pa say mo boa papa. E was akwan no so pa nti me de say wo boss ya enyarewa eye ntinim enam ntinim no say nerve problems no endpoint ye specialist ye specialty eno no nti wo de ntini ho yare e babedan ya say ne tie bia no mfa wo yare enkofie nti say wo bi a wonya stroke a wo fie a sebi wabe ya de so ade amamo say adwuma kra wontimi nkobi because wasa wo hwe no endpoint ye ka kire wo say yetimi age saa nipa yi kra to ye ho na fe no yama nurse fo ne ya doctor fo agina no so 24 hours wow na fe no ya hwe no kama ebi mo ho mo ba with stroke conditions na na ye gi o mo to ho within 2 weeks pepepe na wo say ye discharge nipa kro no because by that time no na wa ye okay ti ho no wo access to nurse no obema waduro obe administer wunduro ama wo se ne wo sa wo ye no na obi ho kofi a eduro ne fa na kra na akoye ne den to ntimi mfa eti no hospital ho dia mama make sure say wo fa bibia pepe na fe physio no so aben wo na wa ye physiotherapy no se ne wo se wo ye no ese wo ye massage ne yi nyina anya sa bibia massage no ano odin e wo se wa ankasa kra wo fa ho na yes na ba be massage ni because e say there ma book me massage no the camera point to the another point yes because ma djuma ya tenase no driver for edwomu ma atenase no sisi yare no enye ni nyina na wo so koto aduru ede nom sometimes wo hia massaging because massaging no massage nerves massage nompe no se ne be ya ebe toa na afi no why okay and no free ho endpoint and so nutrition a very very important aspect ye didiem because ye believe in preventive medicine say curative say wo bebo ho ban afri yare ne beba no wotu ho anamo enti no say wutimi didi yi a eno no ya na eboa endpoint ye show how to prevent diseases how to say wo bebo ho ban afri yare ho na yare ne meto enti no ye de si ho say ye screening no ye kwan ya ye fa so ebo yare ho ban kwan ya ye fa so hu say yare bi ayi ni ti eba na fe no yetimi yesi hu kwan enten ye screening from now till the end of the month ye screening no efa prostate ho free scanning ye twa scan no for free endpoint branch bia wo Ghana bia wo utimi ko ho ekotwa scan for free lab no na watu ya kakra na ye de aye lab na ma ema no so no ye scanning fertility scanning oba wo pa wo oba ne menses no emma yie oba sabi one ne kunu kura ahia mu a onte edebia no na sa atenka bia no oba sabi nsu bone ene nka bone free wase eba no ne nyina na yama wakwanya se brane betwa scan for free 4D ultrasound na wokọ abonten a 600 and 700 no endpoint you channel for free na fe no yaye wo lab e de aka ho na ye hu wo yare no ba bia e free buy akoso ya mame enka bibi se sa wokọ hospital na se doctor no opentem epre ne ho tredro ma wo a doctor no wanye fair to you wanye fair to you sa wokọ ye na ho anse wa tredro se jiwe ne konom exactly wanye fair to you endpoint de ye de ho ye ho ne se ye hwe yare no na se underlying cause the root cause e wo se ye hu yare no de ye de buy de nti aya na ye yesa ne se so obi ba wanim na obeka kire se doctor meti ene ye me ya na opere wo ho trot yare aduro de man sa won koto a eti yare no e was so many causes ebe koma asaba exactly na mu de buy ya yes ye ya na man ye hu kra na se eti yare no ebi wo ha na ye stroke ensentrene wow eti obi ba wo ho be ka kire se ne ti ye ne ya na wo tredro de koma no na ye bibi e friend say TIA transient ischemic attack aye no edi stroke anim na nipa no kofie no konya stroke a na say doctor no wo ammoa nipa no wa ammoa no kra wo enam so na nipa na nya stroke no enti e wo se wo gi ne tena se na wo hwe wo ye nhwehwemu na wo hu se ne ti yare no eye tra sa because obi wo get stressed kra na ne ti ye ya obi kra wa na yie kra exactly ne yamutim kra na otimi nya headaches ama obi so wo ha ne stroke beba edit yare na eba obi so wo ha brain tumor kra no etimi kofa sa ti yare na beso enti ye wo the extremes say yare no eye tra ana say eye yare eye hu nti wo doctor no na wo sa wo chi nipa no tena se na fei no wo take history
na wokoye lab ne scans ahodo na fe wo hu yare kora a ehye ne yare na wo de bae no ase e wo se ye yesa ne ma yinyina enti wo ba endpoint a juma ye di no ene se ye hu yare na se okay na fe no ye ma woduro a wo yare no ye hu ase na ye de aduro ne ma wo no yare no enka ho e wo se yare no ekọ because ye curative said ye be yare no kokra na ensan so emmabiem eno na ye de boy ho safo hene okay the endpoint over 17 years a ye adwuma yi ye nya ensemboni bi an kan fa ye ho da until much our system endpoint has been in existence for 17 solid years and ye falter da eniema ye no so krogin ho twa obi ani ho a waba abonten abeka se endpoint edi ne sika and I say endpoint ebunoda. There has been nothing of that sort. The year can say you're credible. All right. Your credibility. And in this industry, health industry, no, here will be our credible. Credibility. Because they won't come and they question the panensa. It's who here nipa. Or you're very credible. Nobody me show ye. Once a movie no Emma. Okay. The year can say to one among Nebra endpoint homeopathic clinic. Nefa ebedomie na yare ebedomie. Na unfa yare enkofi. Yo etie for any Dr. Kwatin endpoint homeopathic clinic ene twetwe nkomo na ne de na o maye we be say preliminaries. Etie na ne de ye hwese de endpoint for ye de omugina ho ma ayere say available. Na every efiada bi omo beba na every next week ikone de omo ba yare bia ombefa one yare at a time be my education ombe educate enti media yare kwa me person omo de sha ase next week Friday ni stroke either stroke or heart attack emu ba ko because they say no na but because to me a 20-year-old person who wanya stroke and now betis will be a free me omoko hospitalize so na a heart attack enti nyame adoma a week today na se fiada Sunday drew sa ye din komo wie na drew health segment no a me pesa would either stroke and now say be a heart attack e be di kind no mama education eti fiada be a share endpoint homeopathy clinic e wo MWHO asem ye obi asem so e bra ye ne dog e be twetwe nkomo ade afa ye be fa yare bia one at a time now we are dissecting a camera now more eti wo ho na ebi ye wo na de wana mo asisi ye na said the dog come with the root cause no na ehia dog ye bre no aso na mom say ye kira kwan baby endpoint homeopathic clinic mo wo so obi peso oba ho a wa me ye hu na emutimi ye ene lab ahodo physiotherapy nerve diseases kidney issues ne ade infertility low sperm count premature ejaculation any ade hypertension any yare ni na wada roma wo bi pe mo kira kwan hinfa na mo yo AKOSUA before somebody ya kira kwan betu dwan me you very excited I am the pastor o ka say nyame adoma next week e be chance na ya kire mo kire because de bia menya kwanya say me ba radio so ya na me ni je say me be kire nyarewa mu because niam bebre na wa bonten misinformation bebre into no end point yene mo ebedi dwuma idie na say if you da bia na ye betre yare ni mu ni atre yare na see eno ne ye pe no exactly no bia hu na fe no ye yi myth ne misinformation no ato atwene sa atro na bata ho ye de we ye se abese so na ye na ato atwene ye be yi bibia afri ho na fe no so be boa ya ma say nipa no kra wo lifestyle bi na nya obetimi de because when you education obetimi yi e de afri na bra ye nyina AKOSUA endpoint homeopathic clinic and cry ha ye was Spintex shell signboard and only your branch your main branch nana your headquarters oba beto Dr. Dubuaten oba beto Dr. Kwaten ewo ho and your doctor for Kuku Damaka and so ewo ho Spintex shell signboard apart from that and also Tema community 22 endpoint homeopathic clinic ye wo ho ho wana so ubenya ye number no aye didi djuma no e yes ye kuma boy e ho so ye wo ho na yana number no hu hia me papa number no hu hia papa tu pentama ka number no hu hia me AKOSUA because say obi 8 no fa doctor number yana eboa e bia na nya ni manimu ya no na ubehia eyampa de hia dem no ubefre yes na wa frɛ no kra efi say nipa no betimi akro bi okra no drive yes and our yard endpoint for number ma me fa nto e bia na da ko bi wo ho ahuntia say oba bi wo kru bi wo yiri bi kamu say endpoint me fa dog and bebre frɛ for that reason obi okra na o ma
Name ya channel. Yama was all year Nimana. Nani Panana Huaton. Matiana Hunia. Two picking number. No numbers 2. And I'm a day to ja. Bakuya Dr. Duboatin, Quantre for Penny and Casa number. Oh, friend, or better cases here. The second one also a me and Casa number. I'm a day to ja. Mubia no fra. Me pass your number near 0244 86 70 68 0244 86 70 68 and a 0274. Doc Sabo first one we answer na wako 0244 86 70 68. Okay. 0244 86 70 68. Okay. And a 0274 23 43 21. 0274 23 43 21. Okay. Doc, I can't last one. The more 11 bina. Okay. Omo watching no monte. Ever endpoint to me party numbers no. Unya doctor number like that. And easy sir. And there be a me so for Dr. Duboatin na befa. And Dr. Kwatin befa. It's where the Dr. Noemwa no for nyese bia. Will be a keke. Debbie. Or Noemwa. And receptionist to be an answer. Debbie. Dr. Nankasa. 0244 86 70 68 and a 0274 23 43 21. And yeah, Juma if free a Juada Edekosi ne memene daso from Mondays to Saturdays. A Juada ne ifiada and as a Juada kosi fiada no a anopa non son copy menumre non son 7 a.m. to 7 p.m. Memene da and yeah Juma free anopa non son copy menumre nonum from 7 a.m. to 5 p.m. Holidays bia no endpoint a Juma. Nti oye aban adwuma yeni anase bibi nti na wontimi ma na holiday na opesa wo ba endpoint ye adwuma from 7 a.m. to 5 p.m. ye wo ho a enne ya ankasa yeguso a ye adwuma gidi yo doc medan sepa ye ne endpoint homeopathy clinic doctor Kwatin Kevin Kwatin na etwetwe nkomo na obiebie ni kama pa na se da me kan ne fiada bia no M瘡BORHA ASEM ye obi asem ye afternoon talk show program no omo beba so na omo bema ye education omo bema ye health talk ewum eti next week no either say ye stroke hu nkomo na pese wudi a omo de omo call root cause no na what yes ye na ye no omo twetwe ne omo tibi ye no nti bomo de a se wo be hye no nso na efiada bia wo be hia endpoint homeopathy nti dog we de wasem we twa to okra wo de ma obi a wotie wo ye na de na ye introduction and na de ye introduction na bremo ye kire mo de endpoint homeopathy wo mo eye eti dog kwe wasime twato na ede na omanfo enhwe ne mu efiada bia yo AKOSUA de make kan say apomuden ne boye den enti no ye nhwe ya apomuden yi enkyekere ye be ye nyina no eye se wo be hwe wapomuden so yi se ne be ya enkonko ba se wo be yare mpo na wakọ hospital ne ye pese ye nyina no ye mission eno no se ye be ba be kyerɛkyerɛ na fe wo betimi abɔ ho ban free yare ho na emmom se wantimi amɔ ho ban no na yare ne ba na se ye kasa yare kra ye inevitable se eye den ya yare de ebeba na eba wo ahotoso se wo ba endpoint homeopathic clinic ye be hwe wo kama ama ho ato nti ye free na watch idea animu ekɔ no de etiefo ne ahwefo no mo emfa o mani nto so se endpoint homeopathic clinic me ankasa metum ho asi wo se meba na ma be kyerɛkyerɛ nyare woni mu nyina na ye hu de e wo se ye de esi nso Dr. Kevin Kwatin ye dan CP se ne woni sompa e be twetwe nkomo nyame yadoma wo kwa ye Dr. Duboatin ene endpoint homeopathic clinic dwuma ye fo nyina nso nyame hira be se achia obi abeteme so etiefo ye ne Dr. Kevin Kwatin endpoint homeopathic clinic ena etwetwe nkomo ene wabiebie ani afa endpoint omudwumadi ahodo a wo mo edi hunyame yadoma fiada bia na wa hia doc wo ha na ode nkyekere ama wo se de be ye beboa wo ama wani nso ada ho uguso a wutie SOMPA 106.5 FM akra ye ba ene ye de akatuapa ene ye de ebrewo na ye homeso kakra bi ye ba ye de akanyina ebeto aso
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema uhuni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wofa baby ena ajujuo. Na the friend premature ejaculation no a be maybe a woni wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demu fua. Yare bia infections bi na wo ho. Anase bia wo hwa wofa baby na ajujuo. Kidney problem, prostate die. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo Kronoma BORHIA. Ena Accra hanso so die. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spinters baby friend share signboard no. Udru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obi a ebetro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem Evra me pacho bra na me hwa de wo bagim. Bra aden enen so biem. Hey, time heba me hya ya me ka se yi ba akun. Ani wayi me ensen. Bra sanya time heba me hya esi agye me ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o pe time heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME time heba mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi adwadie nkratoa yi atum. First clinic aye sciatica expert. Sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye. Na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo. Na anu nso na wo mu bi the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim ha no ebi ni ba bi a ji 21st clinic nkoa. Wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. Enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout. Se wo free enkran eba ye wo wonsa ni fa so. Wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so. Eho na wo behu ye. Fre 0540311311 0540311311 na se 21st clinic. Still wo ye sciatica expert. Hey medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o do na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me sem fimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me de hwimese enti na wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, enu kretrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited kwa bimba SOMPA 106.5 FM Akrana mefa kwenye yisuna mi invite you senya me aduma 31st October 2025 SOMPA OB bars ye ma ye muso ye maso ye ma studio no so na ya pejane de aba Kaneshi market it is a wo Kaneshi ne mpota mu ahya nso se woni ye beko nakrana Ablekuma Central for ye ba 31st na ye de SOMPA market activation OB bars no ye de aba ye ba ye ne nwumakuo bi na eba bi ti say yas toothpaste and then the brush on be charge there it you can't afford to miss this program then say who need jawo baby akra be didwa wo Kaneshi market 31st October say who need jawo baby akra be didwa na anu ane ye wodome ye kopie God first
cold store Aigbe cold store baby a provision shop no no omo na ma ye kwan say nso de ye this month of October ye boy and sisen ne ye page studio ni na ne ye akwa si kanashi na ye de sompa obi bas aba ye beka ye news wo ho ye Ghana today beko so e de free ho sanso and first service ye mid morning bibia obetin careful prem to breakfast ye bo MWHO BORۿ ASEM obi asem for God and come to Professor Kobla Abochi ni nyina beko so ho kama hot bite ye di ebewie eti wo pese wo experience radio na ben so what you say just radio gets results radio na ben ahun say ne ti hoyo onua ba AKOSUA ABOAGYE APAM DADAA AKOSUA je wa kwade aboaten adwo asare ye nyina abaka mu nyina wo hene yire obapa ye nyina ye wo ho obrempon ye nyi Professor Kobla Abochi nie Prophet Dr. Kofi Oduro eni sia wo mu ginam sofo solo mango day ye nyina no wo pese unya ho mfaso na waba na wonso ababa betechiri na bibia akoso na ya bia ya pronso e de ama e bia wonso wo product bu pese wo showcase of course dana ye ko ye ne promasido for na koye omo de Twisco energy food drink e buy sanso na Bell beverages for nso buy a omo de bela kwa ne other stuff 7 star ne adi nyina omo de bi buy Bell cola nyina omo be chie bi e wo ho sanso ne de 21st clinic e buy sciatica expert sciatica commandant sciatica pay setters na omo nso so e wo ho time heba Mr. Dr. Tafrija woman so ebeboa ye ena ye studio no ye gina ho ankasa eti Shannon so 31st October ye ma studio no so ne de akosi abonten kana hidwom na ye gina ho denden a ye ne ma ne mema shops ni nyina ba ye adwuma bom ne ye nyina ya ka bom na ye kama na aboa ama radio no so aben eti enche mesori so na mesori so a na fe ye de for God and country dwumadie no na yede abro ene endpoint 4 ya to omo ho asem bebre omo be pie adwumadi so be kirekire mu ne omo ye se da be ya homeopathy no entiase betimi aye adwuma na mi koi na mi tuufo afutu amede ema wo ene se obre ya wo boyi wo asade wankasa obra no obi ne ka he se obra ne warabo ya ka se obra ne warabo a de ye kan se gina ye bia wo besie no wo sima wo ho saa ne ye pa kire enna de wo beye bia nso wo ye fa wo ne de wo di kan a wo ye fa enti den se obra ne warabo enna de wo ye bia nso wo betwa enti wonya sore no pa e de ye obra na wo bo e kam ye se ye age ne ye wo mu no bebre mo bra wo onya sore no pa no tam phone na se phone ni kuta no miemia so na wo hwehwe funny videos ni comedians no a odwene se eno ane abrabo no wo comment eno ano no omobra abrabo ne se wodi bibisi woni so na wo busa ho se ade amede esi mani so die na mayi be mamadru ho ena che se wo bobra wo ena nya mu nso so amudwa manum no mu wo big visions but wo dampem wo big visions but aye numudwa wo big visions aye numudwa da bia me kan kire ema ne mema ne nyina wo ko hia bema no wo kasa bebra me hwe kasa no actions speak louder than words bema bi wo jananum I am believe in the man's dream but ade na wo ye ade na motuo no wotuo who timi believe in someone's potentials wo bra wo hu action bia on the side I me dancing maybe more me dancing Messi hospital me dancing me transport owner sabre me patwa wo bicycle na sa wo be transport owner na wo bicycle na enti nipa no wa ma wo sa vision no bato dampam won fa application letter nkom obi awie university 5 years tifie wo shia no I believe in him yes I will believe in him na mum no busa ho say for 5 years na wonya adwuma nyeye na effort ben wa make steps ben wa take some steps no actions na sesa wo hwe enye na numu dwane na se kasa de obi say talk is cheap obi abetimi akasa but the attach they know so what you say and sometimes you know you cancer bobra the patch say for BBC when it's not the same time you pay the price at the end of open it is possible for obia whatever that you want to it is possible so obi etimi aya ade wusu nya nipa obi etimi aya na se wusu betimi aya se radio adwuma na AKOSUA ABOAGYE etimi aya for more than 25 years and just wusu betimi aya na still now you are going strong so obi etimi aya medical doctor wusu betimi aya obi set up a business wusu betimi aya but the difference between you and the person is say we are making sacrifices be
wa pay price bi sleepless night bi akoso sika bi wa esese wodi wani na wonso eba ya na wodi atwa wanum adwumaden ba na wo ye da bi excuses enamity enaminsa bobra o na obra no ene wa wo bo de wo benya no yesi a bird in hand is worth two in the bush de akuta wo na abene enye de enam kwan so ebre wo because ye wo school time ye wo school no na ayi lady baako na gentleman baako because me call miss school papa be fama kwa abrochire eti onyine ne hunsua de me ma me be fama kwa abrochire enche metu kwan sai ye wie school ko university na akora inda so na nam ho enche metu kwan saa wane nam ho saa ma ye nyina ye ko university wie no da so na nam ho o twen se ne wo fa no be fa na kwa abrochire ne papa ne ma me be fa na ko de ekuta wo no oso be fo akọ onyan fa wo nko ye bibi o ma me se o ma me wo US o papa wo UK o papa wo o nana bi wo France oso be fo akọ ba wonyan me fa wo no bobra emfa wo school ni nia gro because ebia na be che o ebia na be che ebi sukra na ama sukra a bird in hand is worth two in the bush de ekuta wo na abenya de eba eti esramo mo amosori anopa bibia nsi woni su vision bia ni ho en bibia no anse wasori ye na akọ he na do shete gu kon ho eni enkwai obi atimi frɛ anytime anyhow because omo nim say wo nya serious uni timetable uni schedule uni regimen uni routine wadamfo bi sorry kofi di ofio frɛ na abenya no obi e pa akoshi tabi on de ofrɛ no won de kyesa wo de obi anim sɛ wo time wo mfa nya hye nti obi atimi beboro bi obi anim sɛ wo time asa time no wo nim de time ye eti obi atimi beboro bi apam na te yi wo ba me office ade obeka na wo kan wi asore kɔ because ye agene sompa obi bus wo kanashi eti wo kasa tenten no konkonsa na me de ye de ekon ye be fa so akosi ho na ye be operate ye be ye better than domede na ye agene ho ene ye fa plan edi nya fa na abegina be kase ena we ne tire chia ena we na ne shoe aye sei ena we debi uko debi fa bi si woni so e mada ne masa na on say ye see 2025 yi mu October na ye wo mu ye wuro October less than 3 months ye jet ye jet 2025 for kwan yo March ya na ye launch Sompa Accra 17 March ya ene ye launch Sompa Accra ya ko boso menso ana boso ngotwe ye nyina ye Sompa enti mesrawo Kenya wo ne bobra enti sa wo time na ekuta wo obi abeboro bi obi aboro nso wo ntua because hwinim na aboa me the time heba mixture na ewie say ye malaria se wonu mu ato se honam ye wo ya adura wo hia nie your friend time on say time time is life and life is time heba mixture if say wonum time heba mixture nkwa be sane wo nipaduam na nipa nyame aba wo se ne suba no ne saso no amantontom aboa ketwa we nyame susi na body nyina bedi so anya ebi bese osono mpo ena anya ayi ebi bese jata emu akese ri bi ontontom we amframa kura hu na no da baabi no ono abekawo no ama malaria no okọ na wuntimi na fever tie gu so nom time heba mixture duro no onko awusika ba na wanu mu ato nom time heba mixture duro no da bia wo sori na honam ye we ya wuntimi nya adwuma nche na wo mukro mu ye mrante kura ye adwuma sen wo mu ai wo early 20s late 20s na wa akwadworo na ye wunu ba bia nenam imagine say my radio adwuma 25 years you 25 years free me age and at free wudiem say beka say ti aye adwuma for more than 25 years kwadworo ni ba bia I te say they afa ni ya chance eti jai nanom time heba mehye duro no nnum aduro no a na Kenya ni padua no ba bia to onro bia wo benya bi eti Fred Dr. Tafrija bema 0244417669
0244 417 669 0244 417 669. Time Herbal Mixture Enoa ena wo hia. Ya frame AKOSUA Guaboagye betimi aframe AKOSUA nhyira. Mene apam dada Jeremiah Simpson no hene yire abrewati na bomi chidom. Ena me social media platform nso mi ankasa meba Augustine ena eteneche me sorry sui na Professor Kobla Abochi one safo ene bright ene ne dom wo mo ba besum na wo mo de for God encounter dwumadi no aba koso tie SOMPA 106.5 FM ye wo bi mawo ye wo bi nso ekire yada mo ase Chimano Fui, Electroland Abeja, near the Munamuni Panini Swabo. Wait, Thursday, 10th April 2025. Raya showroom for front and Kumasi Techiman Quanaso. Yedi Roma, sorry, Dino, and I said back so Nidia Nimshe.